cholo contract Ya akube nalo nkontileka. aphela le contract Ukuthi ngani incontract ya expire phela manje mase expire ichaza ukuthi sekufanele omnye ebheshuke kumbe cha phela angithi lapha iya reviewer ipolice fane police iya reviewer kusho ingabe saqhubeka yini cha kumbe cha uyayibona lento ngiyakuzwa ukuze singatawufika nala kulabo GBV uyayibona angeke sifike kulo GBV ngoba phela sisebentela phezulu kwecontract manje ngalendlela mina ngibona ngakhona ngathi kuba nemsayelo omubi ngobe uma kuba le nkontileka funa kubuke ukuthi uma lo siningane 3 years ngeke ukuthi mina kuwe as ntombatana ngingene ngifunana kuwe because lapho sebantu sikala namantombatana kuzoba ngingenele inkontileka le ufuna ukuthi mangiphuma ngibe senginaloko cha na utawuba uzuzile phela ngani kubhalwe phasi la inkontileka vele naye utawubazuzile kubhalwe phasi la sibalekela lo mjolo lo ukuthi ungazi ukuthi sekunalo phocelelekile ukuthi ende 1 na 2 na 3 kuze kufike la ukuthi le nhlitiyo ngathi iphakamele etulu wena ungathi uyayuzwa ngiyakuzwa lenkontileka phela kufuna i-state everything ukuthi what kind of a relationship do you have is it an open relationship ngoba lamabo open relationship that means uvumelekile ukuthi nawe ungaba nalomunye eceleni naye avumelekile ukuthi angaba nalomunye eceleni uyayibona into efana leyo kumbe this one is an exclusive relationship cha asikavumeleki ukuthi singaba nalomunye eceleni uyayibona lento yeah nibhale nawo lama gender roles kuthi ngibani lo sebenza ngibani lo ngasebenzi lo ngasebenzi ucontributor njani because kukhona ukuthi make kuvamile ngithi la emakhaya ukuthi bomake abasebenzi right bakhona abasebenza ku yes but kuvamile ukuthi lo make uma angasebenzi ucontributor non financially like for instance lokuthi awashe impahla apheke anakelele bantwana that is a contribution because uma ungayithatha lento leyo wafuna ukubona ukuthi leyo service leyo botayibhadala malini yedura it is a contribution yalo muntu loyo uyangivisa kuneligalelo lalidlala uyayivalela mathotsa lamadzala ake ngibile kancane emuva njengoba lo sikhuluma ngecontract ne ngimuphi umselelo lomubi lenobonile noma lokhona esiveni kuze ngicabanga le plan ukuthi akube necontract because la ngaphandle bakhona abantu labakhalayo ngalo lelithandvo nemindeni like umshado uyadilika ngalo lelithandvo so ngicabanga kanjani onicabanga kanjani ukuthi kube nale contract no I think that one is very easy kungukuthi kahle kahle uma sisiyayibuka lelithandvo lelikhona nyalo vele li transactional lona selufu yeah li contract but lengakasayini okay ngangibona ngithule wekhebule ngisazovumbuka amaduze ngisabheka iplan lami liyozivuthwe iqhinga lami laziwa yimzobona ngemphume hey